Bello toi, a mete a fo dano duju magiti dulman magilwone actually life and land matters. A mete a moto member ana fo ri mamiku. A tamni dan wengiti ma be kabir ma pat koma uno tie koma uno berie koma uno kwa ye ki family mamiku ana liku jo kamalo. Ana fo lok padano duju maku berga jok lok kany lok tie matek at kany pa chuli life and land matters wangeni kanya ye gankal pa chuli koma kwa pa chuli giti ye koma chuli gi kwa ye koma ngom pa chuli giti ye koma chuli gi kwa ye chidong metaphor loke pastor Richard pe loke mai lok moma miet matek totual ana bino me kameto me wi lokini eni ki lok mo kene ma to yarwa tene ma nok si pa ti ki lok mo ma pul lok batia ye ni ana fo lok ma ini logo ador lok kom la dit ma mekwa utema wan retired army of UPDF retired general utema wan ma ini lok kome ne ero bien ka konyo kakawa churi ana fo lok ma ini itwalo kwena ni bot la dit wa mawan wa war general utema wan ni onen pero pa chuli madore lokumbalalo ento la dit pasta ki war ma dit amit ni anyai ni la dit wa ma chalo utema wan kare ma ke ber kan ne kudan wa ya pa la dit wa beru mot wa gimo peke Wai mo peti ati me gangwa wai nek peke tika nek dano gangwa ya pa kibiru ka nek achuri maraja dada malik maneno ne raj ini nere wai dong bel pedano ana waji ni ano ni wia po kita nini wano punyu chava wa kichilu la gwe kia tero ki wia po kit me chilu gwal ipi kero mere chel kero gwal mone ma ki almost about 7 meters kero mere chel kero chavane ke ber ka lanyo dano gangwa kumino dano tia to ya paka ento la dit wa tema wanyo lingi wai lokumo pe wai gimo pe tie mala bichi ken pe bu me a ki noya me bina ya pa pe rida ke ka piara dek do yo ya pa kapedak gula ye ugene gula ye udokoyin werini o lit si la dit wa pepar pikane petamo piwa kume loko chero jemo wati unyango ni kara wigidie ni kara general pa UPDF mabere gen pegiti nyang kole ana mete un luka wek lok mone ne nyang kole li lok ene nyang kole nya Rwanda gitika ka karneo ingi nyang kole kitika karne nyang kole ingi karne en manini ki karne dini ni kit maken kitika karne kere jone ene giti Rwanda ya jone giti Rwanda mukene go aki Congo mukene go aki Tanzania mukene go aki Burundi mukene go aki bodwa ken ene Uganda manini kubino kany machalo ringa yela wanwa ngeo history pa general eno le weng chiwa ngeo pero gi ni ngom gangi Rwanda peke ento kai winyo ni Rwanda government gitia jolo ringa yela ma ake England o ringa yela ma ge ake USA ma kume di le fuki yuba ma nyen ke bichwalo ringa yela ma ge o chok ali mia de ma ake United States mi bine Rwanda chide penyu wini ngom ma jone gidek dok ko tugini ngome dak gidek ye pingo inero gidek ye pingo so lok pa utema wan wa wiko utema wan petamo pe kakachuli petang pe gimoe ken ene la ni chao chero chungo agenis win dolo kitime eno chero chungo ni balalo peke twero akilo bachuli
makun en ngia tini gang pabalalo gitie tukpa balalo gitie tukpa balalo gipeti Uganda terbe ne geti Uganda gore ankole ento kita arangi kere ni tukpa balalo peti Uganda Johnny eniki kilo gibera kele di wo wano wo winu loke eniki bat wangiyu komede ni Uganda watiki nuchu ami makiti Rwandis ki wati nuchu ami lumoj magiti Uganda nuchu ne no to erberbe ni Rwanda kiti poloy wan Uganda nyo to erbe ni wan wati pol waloy be Rwandis magiti Uganda ami so man nama chel mo miringi machala pasta ni otema wan ngata par pia chuli pake en pe par pia chuli po bero chalo chara gi o chara kan no tie no wenye ni ka loyo chara kano lo chara volta no ka loyo chara no ka loyo ko no ka jeru no ka karo en come la bongo ballo chawa la bongo ballo chawa kan no chara tie kan no kano lo chara tie no pe ka tenyo lo pa balalo lo eni do chero giko eni do miro kaya miro kaya don kaya rata ki kaya lu wetki gang pa jone gitie tuk gitie pingo gidek doko tugi gimiet gi bal ngom wa obetaro kumit guton yeno le koma gi kwa ye diangi koma gi gwa ye diangi giton yero le inene wa ba mo mati rwenzori gi kuja mountain hill koma ketimu ya agriculture gi keta ngom don kuma gitia gwa ye diangi ya churika anti command memete kom loke yenoni utema wen ki kene piti general watiki general makiluoni ulum bene tieti general ma en bene twero konya chuli en be twero konya chuli watie bene ki general moni makiluoni Richard Oto o Willie is it a Will yeah is a Willie ma en ki kovo en kumele tie di Kampala, tie di city Kampala kuja. Pati di general ina dek magi tek. Mau mi no pego tenkara machala chuli. Loke ene do chero jemo. Gengi ngele luwet ki general ino ni pegi tie lu Uganda ya. Ento pingo pegi tweru kate koma leng. Gino ya pegi tweru kate koma leng. Pe ane ki luor kuogi. Utema wan betika luor pe kuole. Mete guok ge kuole. No kita general mukene chalo to Richard a Willie gen ki ulum these are very professional generals very professional uto le furut ki cover ti Eastern Congo aya ulum kapiti Southern Sudan chiti Northern Uganda kin kor mo jong kamoni ka kenyo Command committee on the field work here. Ko biru be ko Congo ba? Ko biru ko Congo for a long time. Uri Congo kabisa. So gen matia yene pero kumawan wati kere peti lumon magiti achuli magibino ni kape karana chido nerao. Petit moma mero diere pasta. Petit moma mero diere. Kape karana ngata mero toye pake wakok men no como tema wan ki wek me tema wan bed modya wan wangiyo kita utema wan utenyo danwa ya pa kilanyo gikere danwa ya gago kere kitenyo kilanyo gikere yo rom ya bim ki general mo kene benegitie lumon bere magitie chuli giti pol mami ergo tampi kagi lumon maneni chon chalo lara bazilogi ujogo yergi man dan magi tampi kaka uchora voltagi lokej pol lokejgi ukergi man dan magi par pikaka gitobe pikaka giwani ka dong pikaka na ba general la wara uno ki gangwa dok gangu gen gingi ko majoni go aye pingo gen gilingo umir ko bien ka konyo wa dongo ngi ko me Uganda watiki nuchu UPDF magati Rwandese badon ko me kimini gibene Uganda national passport
pitiki ID card. Ento peno lu Uganda momati e Rwanda army magiti Kigali kuja peti mo inero si pengo norwa ba pasta eni dong nen chalo mero dong ne wano mer wan wa awa ne kung wa meria mo balalli lu muru magi chelo pen pere eni ba pero ne dir tutual kai winyo video ma ana bera bulle platform kany ma aki palaro inone jo palar be jone be geming ma konye pe jone be wi gunyo pe mo pingo gene kene ge ber ka chato ngom gi balalo jo ma ya tiak como kene gu kwero pala be guriem balalo man balalo legiti ajunge ken pala be ki gulu district ba ti affect ti palar ka tiak aya district mu kene ma chala moro giti ento don pole guao pero ne don ti bodwai noya pego mete wa kumbiri gidek anga mo chung tika gengo ngegi eno me rachel ma yiti ko kenyene pege mete go go cherwa state house lok inoni si lok ene pasta ti ma chalo la gweno nen jimene ene dong mete wan ma chalo ka chuli wa chakri mo joni dong tetek mete go miano si pa mete lok ma po lana poyo loki kitami mai katikere dak bena lego member umete kinwa ko lokany pedano lingo angeni chabiat mon mukaro loko ber ka gwenye e platform kain che atamani wono winye kenu ngara chele donye inbox pala wore go gore kichim alego la dit la bol mete ki lokany bin ka yungo lok bin ka kelugoka wa maro gukani pelingo alige ni dukchen alige bena la dit ujera alex ni mete ber ki lokany yen bene lokke beti tek I wache wani umir wan wa bet ki war ikum ludiro wanu wangeni umir ben wan wa bet ki war ikum ludiro chiana foyo lok pangara chele mu lok e platform kany pewa wiro tam nyo chwiny pangara chel opok wao wan wati e art pachuli wati ngom pachuli wati kwa pachuli kita chuli mirgu kwa kere bere ki wang o dano gida dano kiribu dano kiriu tali nyim dano si ene pete machalo da ene meti machalo misunderstanding cha ligu member aligi la bol du kalokan wan mamar matek omeran madit la bol kila dita Alex ana ligi bena ni metikilok koma yi twer gamane gam ya sirong an patikilok mo pol ana morun weng member aligun tiene na para bit meduma boro aliku roba metiki goku kabir ma pat ko mo tie ke alega bena abila pakwarwa metiki goku wa di kal pachuri ingom pachuri ko migiwa magitika deno chan komerki lokme balalo giwero di gi champor gyo siwa lego jaja biulawa ki perma wano ti ana legu ni obet mabe jojo kamano ana foyo bye